بحمدك الملك العزيز الوهاب الكريم الرحيم التواب مالك يوم الجزاء والحساب غافر الذنب قابل التوبة شديد العقاب نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة عن الشبهات والرياء ونشهد أن محمد عبده ورسوله شفيع الغرفة في يوم الحساب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خصوصا على الإمام أول الصحابة أفضلهم أمير المؤمنين والمتقين أبي بكر الصديق المجاور في المجد والمنبر والمحراب وعلى الإمام الهمام أحد ذلك أمير المؤمنين والمتقين عمر الفاروق صاحب الشر والاحتساب وعلى الإمام أحد ذلك أمير المؤمنين والمتقين عثمان ذي النورين الزكي جميع التي والكتابة وعلى إمام الهمام أشجارهم أمير المؤمنين والمتقين علي الرضي الوفي أسد إليه الملك الوهاب وعلى الإمامين الهمامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. G'olimlar kishiga kelgan sinovlarni ish sabab bilan unutalar degan. Ya'ni kishining dunyosida turli voqealar bo'ladi, turli sinovlar keladi. G'olimlar kishiga kelgan sinovlarini ish sabab bilan unutalar. Birinchisi at-tanqiyatu. Kimlar kim ekanini oshliqlash uchun. Shunda Allohga ishonami, yo'qmi degan endi. Alloh taolo ona haqiqatga kim bo'luvini o'zini ham boshqa kishilarga ko'rsatadi. Ya'ni Alloh taolo sinov beradi, kishi oshliqlar shu sinov orqali. Dinga kirdi, u shin ko'ngildan kirdimi, bo'laygina yurimi ekan, Alloh taolo shunday sinovlar jiberadi. Qo'y bir kishilar rahat vaqtda o'zini diniy yoki Allohga ishonuvchi, namoz o'qishi, masjidga yurishi kishi itib ko'rsatadigan. Sinov vaqtida bularning bitinisini tashlaydi. Alloh taolo sinov beradi. Kishi namozga bosdi ekan, ro'za tuta boshladi ekan, u mojid ularga men hozir yaxshi ibrlarga kelardi. Bala qoza kelmasdi. Ammo Alloh taolo shu sinovlarni berib, kishini oshiqlash uchun. U ana islom dini qabul etdi, namoz o'qiy, Alloh rizoligi uchun ekan. Esa birinchi maqsad uchun ekan deb endi. Bu endi hal kishining ixlossizligini ko'rsatadigan, diniy vazifalarini ikiyuzlanibgina boshqarib ko'rsatadigan. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Va lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin." Muhammad surasi 31-oyat. Biz sizni orangizda diniy yo'lda turishchilarni ham sabr etuvchilarni bilib uchun sinaymiz. Alloh taolo shunday deb aytadi, Muhammad surasi 31-oyat. Biz sizni orangizda din yo'lida turishchilarni ham sabr etuvchilarni bilib uchun sinaymiz. Ixlosli kishilar ayrila 200lardan degan shu vaqtda. Mana birinchisi aytdi endi Alloh taolo kimlar kim ekanini oshliqlash uchun sinaydi. Birinchisi shunda kira at-tarbiyatu degan endi. Tarbiyalash uchun Alloh taolo sinaydi kishini. Alloh taolo kishini to'g'ri yo'lga bostirish uchun turli sinovlar jiberga mumkin. Sinovlarga xatli kishi Allohga g'iybat qilmishi, gunohlarga shumib yashaydi. Bala qozalar ko'ra boshlagach Allohga qaytar. Mana Alloh taolo bala qozalarni jibari Allohga qaytsin deb. Alloh taolo aytadi: "Va lanudiqannakum minal a'dabil adna dunal a'dabil akbar la'allakum yarji'un." Sajda surasi 21-oyat. Biz ularga zo'r g'azabdan tubanroq g'azabni shinanda to'xtatashaqmiz, balki ular to'g'ri yo'lga qaytarilar deydi. Ibn Abbas oyatni anlatib shunday deb aytdi: "Tubanroq g'azab bu dunyodagi bala qozalar, avrular ham afatlar. Alloh taolo kishilarga bu bala qozalarning o'zini qaytsinlar uchun jibara.
Şuşa ayetten Allah Teala ayette biz onlara zor gazaptan tübenir gazapны içinde de totalaşacakız diyen söz. Mesela kişi yüreği bilen Allah'a yakın. No namaz okumay, oruç tutmay, günahta yürüy. No yüreği bilen yakın. Allah Teala dinge bassın için şuşu günahlar sebepli mınar böyle kazalarını jibere. Niçin jibere? Çünkü eğer da o şu kiliş ölüp gitse kabirde gazap bula anar. Kabirde gazap ku kotarak diye Allah Teala ite. Kıyamet günü gazabı kotarak diye. Şunun için bu dünyada mınar kisettu problemalar jibere. Allah'a koytsın diye. Kişi eğer de anasa meşitke kile başı namaza basa başlayı. Hadiste kile Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, ecir suapның zorluğu sınavның zorluğuna qarab. Eğer de Allah Teala bir türküm kişilerini yaratsa, onlarını sınay. Kimde kim aşulansa, ona Allah aşulana. Ne şuşun hadis. Ecir suapның zorluğuna, sınavның zorluğuna qarab degen. Sınav zor iken onun eciri zorak bular. Eğer de sınav ezrek iken onun indi eciri ezrek bulaşak. Şunun için koy bir kişinin mesela cennetke kirege, mesela şunday dereceye erişirge, sen o izgilik kıla da, no şunday dereceye erişip işite olmuyor. Allah da mağar böyle kaza bire, şu böyle kaza arkalı sabır itip, şunday cennetinin derecesine mine ola. Allah da spesialne şunday böyle kazanı birip jibere, icmağının zorak derecesine minsin dibinde. Çünkü onun kılgan izlikleri jitmeyi, şunday dereceye jitirge. Allah da böyle kaza birip jibere, onlar sabır ite, şunday dereceye erişe. Eğer de 40 gün içinde birer sınav kilmese, Ömer ibn Hattab, Allah Teala mena aşılandım iken deyip eyte turgan bular. Ömer ibn Hattab o Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabısı. Müslümanların yetekçisi bular. Yola iken eğer de 40 içinde birer sınav kilmese, Ömer ibn Hattab Allah Teala mena aşılandım iken deyip eyte turgan bular. Mine sahabalar onlar böyle kazalarını ikinci türlüğünü kabul etkenler. Eğer de şöyle böyle kaza bireyken Allah Teala onlar sabır etse, o vakitte onlar eciri bula, iyi eciri kup bulaşak mı inşallah. No böyle kazanı sınavını Allah'tan sorağa yaram edigen. Gerisince Allah Teala'dan jinginlik ne sorağa gerek. Çünkü biz Allah Teala'dan böyle kaza sorasak, o vakitte şunday Allah Teala böyle kaza bireyge mümkün digen. Sen şuşu böyle kazanıp kütara olmayacaksın. Onları üçüncü sebep et-teskiyetu. Günahlardan çistartu için. Eden bolasına türlü sınavlar kilonun bir sebebi kılgan günahlarına da beyli diye. Allah Teala "Ama asabakum min musibetin febima kasabat eydikum ve yahu an kathir." Aş-Şura suresi 30. ayet. Sizge kelgen böyle kazalar baratik kullarınız bilen kılgan günahlarınız için gidedir. Ama Allah ona karamasan kübesin kapı ite. Şura suresi 30. ayet. Ne şuşu ayette Allah Teala sizge kelgen böyle kazalar baratik kullarınız bilen kılgan günahlarınız için gidedir. Mana nişik bilirge, sana böyle kaza kildi mi Allah Teala jiberdi? Yeyse sana sınav kildi mi? Nişik bundan bilirge, galimlar eyteler. Eğer de sen namaz okuysın, oruç tutasın, iyilikler kılasın, günahlardan soklanasın. Sana bir indi ağırlık sınav kildi iken, böyle kaza kildi. Bu sana kildi, bu böyle kaza tügül, bu kildi sana sınav diyen sözün. Allah da senin dinini sınay, bu seni sınay ol vakitta. Nişik özünü көрсәтәсің. Eğer de sen sabır etip көрсәтсәң, Allah Teala'ga maqtavlar eytip, zikirler eytip, namazlar okup көрсәтсәң, o vakitte sen sınanıp ötken bulasın inşallah. Eğer de kişi namaz okumay, oruç tutmayken, günahlarına soklanmayken, şuşu günahlar sebepli kişiye böyle kaza kile degen. Bu kişiye indi böyle kaza kile nasam dili. Bu vakitte şuşu kişiye kireğini tezrek tövbe etip, günahlardan gafur sorap Allah Teala'dan
Meşitkə kilirgə, namazğa basarğa, günahlardan tutarğa. Mesela aytamiz, isrik deb aytamiz, ömür bo'yi şey ekan. Yoning mesela orta başladı, pechen deb aytamiz. Oshqozona orta başladı. Mana Alloh taolo shusha bela qazo berdi, shusha orqali. Semya torqaldi, shusha aroq ichish sababli, mana shusha Alloh taolo bela qazo berdi. Mana shusha aroq sababli indi. Qiyomat kunining g'azabi dunyodagi g'azabdan bir ko'p martaba ortiqroq degan. Hadis kila Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdi. Agar Alloh o'zining bandasini yaxshilab qilsa, ya'ni bu endi namoz o'qishga qilsa, bu dunyoda ona jazoni oshirtira. Ya'ni masalan izgi banda deb aytamizmi, ili u namoz o'qiy, ro'za tutadi, nindidir gunohlari bor. Shusha gunohlar sababli Alloh taolo bu dunyoda jazoni oshirtira degan. Agar u o'zining bandasidan osharlik qilsa, qiyomat kunida g'azabni to'lisincha beru uchun uning gunoh qiluvida qaramasdan g'azablamay. Bu hadisni Tirmiziy keltiradi. Qo'y bu kishilar zo'rlanalar, nishab shunday yo'nsiz kishi Alloh taolo uni ko'rmaymi, bilmaymi, nima deb aytuvchilar da bor. Menga dalil mashhur hadis. Kimni Alloh yarata, onlar jazoni dunyoda beradi. Kimni Alloh yaratmay, Alloh ona dunyoda jazoni bermaydigan, tigi dunyo qoldirar. Tigi dunyoda g'azabi namnoga qattiqroq bo'ladi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdi, agar mu'min kishiga, iymonli kishiga bitmay turgan aru-talu, birer shir, qayg'u kelsa, hatto narsa bo'lsa-da uning ishini pishirsa, shular orqali uning gunohlari g'afur etiladi degan. Mana shunday hadis Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Masalan, biz banis qalakda ekan, avurtamiz, operatsiyalar ekan. U vaqtda qayg'urmasqa kerak. Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdi, shuning orqali sening gunohlaring kechiriladi. Birer shir kelsa, qayg'u kelsa senga, hatto narsa bo'lsa-da uning ishini pishirsa degan. Shular orqali uning gunohlari g'afur etiladi. Bu hadisni Buxoriy keltiradi. Sınavlar kiloning foydalari. Ya'ni sınavlar kiloning foydalari bor. Sınavlar orqali gunohlar g'afur etiladi. Birinchisi. Ikkinchisi, oxiratda kishining jannatdagi darajasi ko'tariladi. Uchinchisi, sınavlar kilo kishiga gunohlardan to'xtab tavba etarga, izgilik yo'ldan bosarga yordam etadi. Sınavlar kilo kishiga Alloh taolo qo'shinda zo'rif zot bo'lib ko'rsatadi. Beshinchisi, sınavlar Alloh taolo bilan kishini orasındagi ilm ta'nini nig'itadi. Oltinchisi, sınavlar kilo kishi yuragida Alloh taolaning taqdirini ishonib kuchaytiradi. Taqdir bu yozmishqa. Sınavlar kilo kishiga dunyoda yashashning asl ma'nosini esga tushiradi. Shuning uchun agarda kishiga bala qazolar kelayotgan, sınavlar kelayotgan, mana o'zining foydalari bor. Gunohli kishi endi tavba etirga mojid, namozga kelirga, bosarga, Allohga qaytarga mumkin. Endi izgi kishining uning darajasi orta jannatda, izgi kishining endi uning gunohlari da tom kechiriladi, jannatning darajasini orttira shuni bilan. Subhanaka va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Vassalamu alaykum. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام. وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرض وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين ومروا الماضين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقضاء الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر دين واخذل من خذل دين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم. ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وأجل وأعلى